ناوەندە ڕێڤەبەرتیە گشتیە ئەولەهیە ڕقایە ڕاگەهاند گۆ دەورەیەک نو یا هێزن ئەولەهەیە بداوی بوو. پشتی گۆ د 35 ئەندامین دەورێ لە ئەکادمیە شەهید ڕستەم ئەمارگی هاتن پەروەردەکردن و 10 ڕۆژان پەروەردەیە وان دەوام کرد. تێدا دەرسین سیاسی و ئەخلاقی هاتن داین. هەروەها لەسەر چەکان جی هاتن پەروەردەکردن. رایەدارن هێزا ئەولەهەیە ڕقایە دیار دکن گۆ وێ ئەڤ هێز ببە ئالیکار بە هێزن سووریا دەموکراتیک را. گۆنەها ئەندامین وان دەڤەرین ڕزگارکردی دپارێزن. و دێ پشتی ڕزگارکردنا باژارê ڕقایê ئەولەهیە herêmê tevahî hildin ser milê xwe. Destpêkê va perwerda heftane me texrîc kiriye. Ev perwerda ijmarê xwe di 35 kesin. 35 hevalê me quweta me Reqayê. Mehamê me em paş hevalê xwe qesed او قوات سوريا الديمقراطيه ام بقرن او عرضك چتان ستاندنه جداش ستاندنه ام و جيانا و نقطانات تشبكن و ام ملت اليكار بالملت را ببونه داویبونه دوره لباجاروک عین عیسی مراسم کاد لدار خستن تیدا ریوبرتیا مجلس رقایه سیویل آماده بو و د مراسمان دا اندامن هیزا اولهی سوند خارن و سوزدان گوه او به هر آوایی خلق رقای بپاریزن و اندامن آنی زمان گوهین هجمار وان کیمه و او به هیوینه گو خورد و کچن رقای تبلی وی هیزه ببن و به ارکا پاراستنا هریم رابن قاعد يزيد العدد كل يوم عن يوم هجمار وان بردوام و روش بروش زیده دبن ام وان هینو فیر دکین بورقه ارکی وانی سرکی پاراستن و اولهیا دناف رقه دایه ما اول سر تبایاتشتین لشکری فیر کرن و ما اول سر هلوشاندنا ماینان و بکار اینانا چکی و آلیکاریا ولاتیان فیر کرن. هجای گوتنه گو بداوی بونا و دوره هجمار دورهان دبن هفت و تا نها بیتری 1000 اندامی تبلی هیزا اولهیا رقایه بونه. لهیم پیوستی به اندامان هیا و ده دوره نو ورن وکرن. محمود بالی دنگ امریکا باجاروک عین عیسی